Hadin ka jingklat ba kendit kensan jong ba HDR lengdo obri wei na kinong yukun election MLA na soyong constituency ka election commission jong gari India kelapan senge shwa ya ketik election na ketik constituency. Henry Henegesngi kelapan pendapat ba ban penlong no ya MLA election jong ka soyong constituency haka shipol terik ujumang arjar arpulai. Katkum kajing perbana jong election commission jong gari la pentip kajing tep kerteng gi kertong kan long ha ka khatlai terik uyayong bat kan kut ha ka arpo terik uyayong arhajar arpulai kajing kemi ya ki kot kisla jong gi kertong ki ban wan tep kerteng na ketika constituency kan long ha ka arpo terik uyayong bat kajing weng kerteng jong ki kertong kan long ha ka arpo terik ujumang arhajar arpulai kajing tep vote ha ka election MLA ha soyong constituency kan long ha ka shpol terik ujumang arhajar arpulai bat kajing nyo vote pat kan long ha ka khatlai terik ujumang arhajar arpulai